Señora presidenta, decía el señor Tusk en su intervención que Europa es más fuerte de lo que creemos. Y déjenme decirle que ese es el problema, la falta de credibilidad. Porque incluso quienes hoy estamos aquí defendiendo el proyecto europeo nos cuesta en muchos momentos explicar lo injustificable. Hoy los refugiados no ocupan las grandes portadas de los periódicos, pero no por ello deja de existir una realidad vergonzosa. ¿A qué esperan los gobiernos nacionales para reubicar a los miles de refugiados que hoy están soportando temperaturas extremas en los campos? ¿Alguien se pone en su lugar o es capaz de pensar que serían nuestros propios hijos quienes estuvieran en esta situación? Me dirijo al Consejo, me dirijo a los gobiernos nacionales. Dejen de hacernos sentir vergüenza y cumplan con sus obligaciones, porque los problemas son muchos y las soluciones son urgentes y necesarias. Госпожо председател, искам да ви благодаря, господин Юнкер, за всички усилия, които Комисията полага за разрешаване на имигрантската криза. Едновременно с това няма как да не отбележа една особеност на всички решения на Съвета. Винаги употребата